بدهان مالباتên serbazên Sûrî yên wenda li ber avahiya parêzgeha Tartûsê ya Rojavayê Sûriyê xwe pêşandanê dikin. Malbatên serbazan daxwazê ji desteya Tehrîrê Şam dikin kurên wan berdin. احنا بدنا اولادنا، بدنا شيء نعرفه عن اولادنا لاختفوا ليش؟ ما كورن خود دفين ام دخوازن بزان بن چما وندابونا لكو درينا چما هاتنا برن نها او كسن لسورينا ولسر ريبندان دمينن قالوا لشكريا نچار د ارتشا سوريا د نكربون من لشكريا نچار كريا وانجي كريا قالوا كسي لشكريا نچار كريا خاينه لغور فيكي كسي نهال د صلاتنا قالوا خاينن مالباتên serbazan dibêjin dema rejîma Behsê ket û Esed reviya kurên wan ên serbaz li nav artêşa Sûriyê de bi armanca vegerin malê xwe teslîmî çekdarên Tehrîrê Şam kirin lê heta niha wendan e. طلعوا بباصاتنا وحكاني ابني ماما لأوتوبوسان سوار بون قري من بيواندي لقال من كركو لأوتوبوسان سوار بون لأو نزانن وان دبن كوداري جا نشكاوه بيواندي قطبو چما موبايلين وان برن چما ویکی ود شیرن و خوبه دنگ دکن پشرا ودیو بلاف کرن هولدان پیامن و تدار جا کسو کارن وان را بشینن ما او ودیو دیتن لهمو جهان بلاف بون همو خلکی او دیتن زیده دلتازین بون دروژن داویده لپارێزگehên Tartûs Laziqiye û Himsê gelek êriş bo ser gund taxû malên pêkateya Elewî ji aliyê çekdarên Tehrîrê Şam ve hatine kirin. Di hema demê de jî bi dahan kesên Elewî ji aliyê wan çekdaran ve hatine revandin. Loloxan Rûdaw